bakwethu asidibane njalo kuhlelo lwamaviki wonke buza iBhayibheli likuphendule olamukelayo ngenjabulo emangalisayo ngumfundisi uEsindlovu ngihamba nabafundisi bami ababili amajaha kompofu yowampahlileyo impofu special bafundisi bami ngiyalamukela ngegama lenkosi. Siyabonga mfundisi. Salibonani balaleli, siyadibana njalo kuhlelo lwethu buza iBhayibheli likuphendule okhulumayo ngumfundisi umpofu CK. Salibonani balaleli, siyadibana njalo kuleli iviki lapho esikholisa khona ukufunda ilizwi likaThixo sindawonye. Sengathi uThixo angasenzela umusa sikholise ukufunda ilizwi lakhe. Asiphela amandla njalo ukuthi siliphile ezimpilweni zethu. Umfundisi uObhimpofu siyabonga. Siyabonga bafundisi. Silamukele njalo. Siyalamukela njalo balaleli. Sikhangela incwadi kaSambulo. Kasikangeni enzikini bafundisi. Ngiyakhumbula ngakazi ukubhukutsha. Ngambhukutsha emaceleni. Sisabhukutsha emaceleni. Khona sizangena enzikini. Kodwa lingesabi abafundisi bayasincedisa ukuthi nxa sesingena enzikini hayi kungeneke. Namhlanje bafundisi sikhangela indaba emangalisayo. Kuthiwa ngesilungu ama-beatitudes. Kuthiwa ngesindebele inkulumo zokubusisa. Yeah. Lapho Jesu athi babusisiwe abanje. Sikhangela ke kuSambulo ngithi izibusiso ezibekwe encwadini kaSambulo sizitika phakathi kwezibusiso namhlanje. Intembu obuza siqala asitshela izibusiso sokuqala esisiphiwe encwadini kaSambulo. Siyabonga. Sikhangela uSambulo ngu1 ivesi ngu3. Mhlawumbe ngingahle ngendlela le ukuthi silezibusiso eziyisikhombisa encwadini kaSambulo. Izibusiso zodwa. Hathi ziqalekisho. Hayi, izibusiso eziyisikhombisa yizo sizithintayo lapha. Kuqhathekile khonoko. Uvesi ngu3 uSambulo ngu1 ivesi ngu3 isibusiso sakuqala encwadini kaSambulo. Ithi yona ubusisiwe lo ofundayo lalabo abezwayo amazwi akulesi prophet bagcine lokho okulotshwe kuwo ngoba isikhathi sesisondele. So isibusiso sakuqala sikhuluma ngokufunda incwadi kaSambulo. Ungakhangela kuhle ngesikhathi seBhayibheli kwakuyimvama ukuthi kufundwe abantu nxa babehlangana bekhonza ababekuthi ukuchumayela ukuthi umprofeti kumbe oyabekhethiwe asukume afunde abale ngokucacileyo anti ukuthi even lendlela ulimi lwakho olubhalwe ngayo la obalayo kuthiwa uyedwa kodwa abezwayo baningi anti ukuthi wayisukuma abale abantu babe sebesenze njani sebesizwa. So la khathesi la nxa ngike ngabala mhlawumbe sihlangene kumele ngibale ngingedwa singayizwa incwadi sibanenge echechi kodwa khona ukhiyana ukuthi umuntu abale eyedwa kumqoka kulesibusiso. Igama leli elisetshenziswe lapha elithi ukubusisa leli ligama elingatsho ukuthi uyathaba uyathokoza. Ngenye futhi indlela litsho ukuthi umuntu ohawukelekayo uyahawukeleka lo obala incwadi kaSambulo. Ubusisekile lo obala incwadi kaSambulo. Uyathokoza lo obala incwadi kaSambulo. So incwadi eletha isibusiso lentokozo empilweni yomuntu ngenxa yokuthi incwadi le imumethe uJesu nguye oyinsika lethemba lethu ekuphileni kwansuku zonke, oyinsika osipha impilo engapheliyo. Ithi yona lapha lalabo abezwayo kodwa akupheleli khonapho. Nxa eBhayibhelini nxa kuthiwa umuntu uNkulunkulu semazi kakubonakali ngokuthi ulalelile kuphela ngendlebe wezwa, kubonakala ngendlela ophila ngayo izenzo. Exactly. So lapho kuthiwa ubusisiwe obalayo labezwayo njalo bagcine okulotshwe kuso. So akupheleli kulabantu abangcenye mhlawumbe ababekwazi ngokwengqondo ukubala kodwa impilo yabo ingatshengisi ukuthi bayakwazi. So eBhayibhelini nxa kuthiwa ufundile kumbe ubalile, umuntu okuthiwa ubalile eBhayibhelini
isikhwicamfundo umuntu olempilo eguqukileyo othe ebala ilizwi likaNkulunkulu lamguqula indlela akhuluma ngayo, indlela aphila ngayo, indlela agqoka ngayo. Khonokho yikho kutshengisela ukuthi umuntu ufundile ngoba usesenza kanjani akufundileyo. Kodwa ukubala ngibe lolwazi engqondweni ngingenzi, iBhayibheli alikubali ngokuthi yikufunda. Antu uyabona indaba. So ababusisiweyo ngabafundayo bezwe babe sebesenza lokho okulotshwe encwadini kaSambulo. Kulabantu kulezi insuku nxa sikhuluma indaba le ezibusiso, kulabantu abathanda ukubusiswa ngabantu abahamba kwezinye indawo ukuthi ngiyakubusisa, abanye baziba bayefuna ukubanjwa sibile ngeke babanjwe ukuthi ngiyakubusisa. Kodwa siyabona lapho ukuthi ungathola isibusiso usendlini yakho ngokuvula incwadi kaSambulo uyibale. Ngenxa yani kumele ibalwe? Isikhathi sesisondele. Ungakhangela amazwi nalathi isikhathi sesisondele aphindwa mhlawumbe kasikhombisa encwadini kaSambulo. Isikhathi sesisondele, isikhathi sesigcwalisekile, ngiyeza masinyane, isikhathi sesisondele kuyaphindwa encwadini kaSambulo ngoba incwadi le iveza ukuthi ukuza kwaJesu kumaci kuseduze. Yikho le incwadi kumele siyibale ngoba iyasilungiselela ukuza kwaJesu kwesibili. Umfundisi ngakayi ku-CK nxa ukhuluma ngokubusiswa kwabantu laba bathathu labo, obalayo, ozwayo, logcinayo. Kunjalo. Ngicabanga ukuthi kunje kathesi nasilenhlanhla ngoba angithi iBhayibheli selikhona ongalilalela nxa ungazi ukubala amabala. Kunjalo. Ulalele ngendlebe. Kunjalo. Lalabo abanye mhlawumbe abangabe bekhubazekile ngezinye indlela, kulendlela eziningi ezokuthi babale bezwe. Ngibese ngicabanga ukuthi angazi ukuthi ungasichasisela nje umuntu athina kuthi ukuthi incwadi ebusisiwe yile ezinye lezi ngabangazibalanga lasibusiso. Siyakubeka njani? Sike sakuthinta evikini elidlulileyo ukuthi vele nxa ubala incwadi kaSambulo, nxa uyibala kuhle vele iyakuthuma ukuthi ubale iBhayibheli lonke. Ngoba sithe thina nxa ungathola okunye lapho kuthile njengokwesibonelo ungezwa uSambulo ekhuluma ngeZayoni. So uzamele udinga ukuthi kungaba lenye indawo yini eBhayibhelini okukhulunywa ngani ngeZayoni. So suphenya ezinye incwadi zani zeBhayibheli. Siye sathinta futhi ukuthi incwadi kaSambulo ihlanganisa zonke incwadi. So incwadi kaSambulo vele ngiyeke uyibale yodwa uyizwisise. Iyakuvele iyakuthuma ukuthi ubale lezi incwadi, ubale iBhayibheli busubusiseka. Wesubusiseka. Mfundisi CK kulesinye isibusiso ofuna ukuthi usibalele sona kuSambulo. Ngiyabonga mfundisi wami. Izibusiso kaziphelele kuphela encwadini kaMathewu. Silazo izibusiso zensuku zokugcina encwadini kaSambulo. So ngizafunda lapha kuSambulo isahluko ngesika 14. Ngifuna ukubana ke ngiyefunda ivesi ngelika 13. iBhayibheli lithi lona ke ngase ngisizwa ilizwi elivela ezulwini lisithi loba uthi babusisiwe abafileyo befela enkosini kusukisela kulesi sikhathi. Impela babusisiwe kutsho umoya bazaphumula ekuchikachikeni kwabo ngoba imisebenzi yabo iyabalandela. Mina ngangicabanga ukuthi umuntu obusisiwe ngophilayo. Kodwa ke iBhayibheli lapha ke kuzibusiso zokugcina zensuku zokugcina uyabusisa labafele enkosini. Ikakhulu hantsho sithe nxa sikhulume kuqaliseni lapha sabona izehlakalo ikakhulu ezalapha emhlabeni. Sabona futhi izehlakalo zensuku zokugcina. Lezo zehlakalo ziza kutsho ukuthi ukubambelela kwami loba ukulahleka kwami. Kodwa ke nxa kuyikuthi izehlakalo lezi sengiphatha phakathi kwazo ngafa kumbe ngafelwa, okuqhakathekileyo ukuthi ngibe lokho ngibambelele. Ngoba nxa sokubuya ezinye izehlakalo lezi ezilandela emuva lezi, uNkulunkulu uyabevele abafele befele kuye uyabeza kubavusa nxa esesiza ngokwesingaki ngokwesibili. Ngoba sithe yiyo indikimba enkulu kakhulu yencwadi kaSambulo. Ekufeni kwabo besifa benjalo, okuqhakathekileyo ukuthi ufele kubani ubambelele kubani. Mina ngiyakubone ngalindlela mfundisi wami ikakhulu ngendlela esakhuliswa ngayo. Kwakumele ukuthi nxa emasimini sokuvuthiwe wayengasuye wonke umuntu okumele adle okuvuthiwe kwakuqala. Kwakungokomdala. Ungakwenza khonokho umdala abona ukuthi khona osencamuleleyo lapho kade kumele adle khona sokuyingozi. So ke omama vele bethu bayizolo babevele bekwazi ukuthi nxa izithelo zivuthwa
nxa umumbu uvuthwa amabele evuthwa okumele ancamule kuqala ngumdala. So ke lapha ke nxa kuthiwa ababusisi wabafele enkosini kuthi ukuthi bangaze bafe uJesu engakabuyi sengakafiki ku glorial climax yona lana esikhulume ngayo. Kodwa ke uNkulunkulu uvele usebabekile ukuthi laba ngabakhe uzabavuse ensukwini zokugcina. Yikho kuthiwa ababusisi wabafela ngaphi enkosini. Kusitsho ukuthi mina lawe namhlanje nxa singahlangana lobunzima bani lengozi bani okuqhakathekileyo ukuthi kasibe lo Jesu. Mfundisi ngifisa ukuthi ume kancane emabaleni lawo kusukela kulesi sikhathi lokuthi kuthiwe baphumule ekuchika-chikeni kwabo angazi ukuthi amayathini itsho njalo ukuchika-chika kuphumula ngiyakhumbula ukuthi isifundo sakhuluma ngokuthi abantu bangathi ukuthi rest in peace. Alright. Bekhuluma nomuntu ofileyo wakezwa. Kodwa iBhayibheli likhuluma ngokuthi baphumule. Likhuluma ukuthi kusukela kulesi sikhathi. Isiphi isikhathi leso kukhulunywa ngaso la? Siyabonga. Njengoba ke sikhulumile ke mfundisi lapha nobana ke izehlakalo zensuku zokugcina ziqalisa ngomnyaka ka1798 kuze kuyefike kuzeno kaJesu wesibili. Ungakhangela izehlakalo eziningi ezithethe indawo kusukisela ngo1798 kuze kufike khathesi. Kulezi zehlakalo ezinjani ezibuhlungu. Khathesi kulezi indlala lezi ezibekhona kulomkhuhlane la ikona lo esiphuma kuwo phakathi kwawo lokuzeni COVID-19 yona le. Kawukaze kwenzakala ukuthi abantu bahambe bevala amakhala. Kodwa ke kufikile khona lokho. So ke akutshoyo lapha ukuthi nxa kufika izigaba lezi ezinzima ezinjengazona lezi abayabe besifa ngaleso sikhathi befele enkosini. Baza abasoze bahlangane lobunye ubunzima ukwedlula lo isikhathi abadlule kuso. Ngoba kade singacabanga ukuthi COVID-19 sidlule phakathi kobunzima kodwa iBhayibheli yazitshela ukuthi bukhona futhi obunye ubunzima obungedlula iCovid-19 esingadlula phakathi kwabo. So ke oyabe ake sithi abavele bakhona ababulawa iCovid-19 kodwa ke babe lokho bebambelele enkosini babe sebephumulile kwezinye inhlupho lezi ezingalandela emuva. Yiko ukuchika-chika lokho kutshiwoyo ngoba atho kumele thina sibambelele kungakhathalekile ukuthi sidlula phakathi komumo onjani. Umuntu ochika-chikayo umuntu yabethwele nzima. So ke kodwa ke umlimi akavuma ukuthi ulale uyabe usuphumulile ngobunye ubunzima obunganjani obungalandela. So yikho kutshiwo ilizwi la beninqoza ukufaka mfundisi ukuthi engcwabeni nathi usathane kakulingi kuvele sokuphelile vele akusela nhlupho nje wanisitsho akusela ukulala nje ukulala ubuthongo uphondo lokugcina. So yikho mfundisi la nxa singathi thina umuntu ofileyo is rested in peace uphumule ngokuthula singakhulumi kuye sitshela abantu siyabe siqondile ubulele ubuthongo ulele ukuze vuswa nguJesu. Siyabonga. Mfundisi Obi ungathini? Kukhona ufuna ukwengeza mbe? Ya mhlawumbe bengiyengeza ukuthi abantu laba abafa kusukela kuleso sikhathi ngabantu abafa ensukwini zokugcina. Sike sakhuluma lapha sathi uDaniel wathi akavale incwadi. Kodwa abantu besikhathi sokugcina baza njani? Bazayizwisisa. So ukuthi abantu laba sebezwisisa iziprofeti ezazingazwisiswa ngabantu abaphila ngale kwakhona. So bafe sebelolwazi lweziprofeti. Baba kwazi izinto ezibaqinisayo ezimayelana lokuphela kwayo. Ezazingazwayo labana abangale. Kunjalo. Ngokunye okwenza ukuthi iBhayibheli lithi kusukela kulesi isikhathi kunjalo. Siyabonga. Sikhangeleke esinye isibusiso lapho mfundisi osiphathele sona. Usambulo ngo16 isibusiso sesithathu. Usambulo ngo16 verse ngelika 15. Ithi yona bheka ngiyeza njengesela. Ubusisiwe lo olindayo agcine izingubo zakhe. Funa abehambaze abantu babone ihlazo lakhe. So iBhayibheli lapha ikhuluma ngokubusiseka kwalo ogcina ingubo zakhe zihlanzekile. uJesu lapha usekhuluma ngokuza kwakhe. Ungabala incwadi kaSambulo ungabuyela ngale kuSambulo 3 kuyakhulunywa ngendaba yezembatho. Ikhulunywa ibandla lelodokhi ukuthi wena uthi ugqokile awudingi lutho. So ngakhulunywa ngezigqoko encwadini kaSambulo kumbe impahla zokwembatha kukhulunywa ngokulunga kukaJesu isimilo. So lapha nxa ukhulunywa ngokuthi gcina
ingubo yakhe ihlambulule akukhuluma ngempahla njengoba sike sathi ukuthi incwadi elemsebenzisa imfanekiso so uJesu uthi ngiyabuya njengisela kusithi ukuthi ngizabuya abantu belibele ngoba abantu babegxila entweni zani zomhlaba kodwa bakhona ngizabuya kunjalo bakhona ababusileyo engizabathola bengilindele ngabanjani yilabo abalezimilo ezifuze ezikaJesu so lapho uJesu ukhuluma ngesimilo asipha sona yena isimilo esiyikulunga kwakhe lokusebenza kwamoya oyingcwele ezimpilweni zethu esingcwelisa ukuze aguqule ingqondo yethu sifanelayo so abantu abathi nxa bephila nsuku zonke baxhumane loJesu bahlale ezinyaweni zabo bavumele umoya oyingcwele ukuthi asuse isono kibo aguqule izimilo zabo aguqule ingqondo zabo bafuze uJesu labo bantu kuthiwa bayathokoza babusisiwe ngoba nxa uJesu esiza kabasoze bambalekele njalo nxa uJesu esiza uzavala ihlazo labo ngoba phela iBhayibheli lithi ngoba wonke umuntu unjani wonile kodwa nxa sisamukela uJesu uyavala ihlazo lethu ngokuthatha ukulunga kwakhe asembathise khona abe sesingcwelisa izimilo zethu zifuze esikabani esalo kodwa labo abangazange bavume ukuhlambulula ingubo zabo egazini likaJesu bazabahambaza ngoba izono zabo zizaba segcekeni ngoba babengavumanga lazo. Siyabonga mfundisi. Siyabonga esinye isibusiso mfundisi CK isikhathi sesingani sesifika emaphethelweni laphana. Ngiyabonga isibusiso sesine mfundisi wami sisithatha encwadini kaSambulo ngo19 ivesi ngelika 9. Yes sithini? iBhayibheli lithi lona ke sasesithi isithunywa kimi bhala lokhu uthi babusisiwe labo abamenyelwe edilini lomthimba wewundlu sathi kimi la ngamazwi aqotho kaNkuluNkulu ngamanye amazwi ukuhlanganyela kulabo abaza kusindiswa ekugcineni komhlaba yikuba ngababusisiweyo ngoba idili lelo okukhulunywa ngalo idili lewundlu nguKristu uyabe sechada lebandla lakhe so ke wonke ozahlanganyela kulelo dili engophilayo iBhayibheli lithi ungonjani ungobusisiweyo ngoba elinye idili elilandela khona lapho kuzaba lidili lezinyoni zizijika phezulu kwezidumbu zalabo abayabe bengavukanga evukweni lwakuqala abazavuka evukweni lwani lwesibili uvuko lokulahlwa so ke ovuka evukweni lwakuqala ayehlanganyele edilini lewundlu iwundlu lichada elinguJesu echada lebandla lakhe onjalo ngobusisiweyo. Akusincede mfundisi amadili siyawathanda lidili bani leli siwi lidili kuyabe kudliwa asoze ukuthi kuyakudliwani kodwa abalaleli bangabuza ukuthi amadili phela abalaleli bayathanda siyabonga lidili sibili kumbe umfanekiso lo ngumfanekiso uJesu esozothatha abangcwele lapha emhlabeni esisusa phakathi kobunzima sesisiyahlala la ngaphi ekhaya ezulwini lapho ungasoze kube khona ukufa ungasoze kube khona lana so yikho kufanekiswa njengedili futhi kuyabe intokozo mfundisi ngoba ukwazi ukuthi sesinqobile isono sesiyaphela lo Jesu kunaphakade mina ngibona ngazana awayikho intokozo engadlula khona lokho. Ngiyacabanga ukuthi kule welcome table ngazi obhi iyabikhona mntana nxa sesifike khona le ezulwini lokhana uJesu ukuthi asithembisa khona ekhuluma labafundi bakhe enkonzo yesidlo wathi lesi sidlo angisayi kusidla lana kuze kufike ithuba lapho engiza kusidla khona lani ekhaya likabani usesifike ezulwini ngale kuzaba letafula lapho kuzaba lesidlo khona esabasindiswe bonke ngicabangela ukuthi kuzadliwa useva yena uJesu uJesu yena nguyabe eseva khona lapho so ngokunye mhlawumbe okusiqumba qumbayo khona ukuthi le good appetite unjalo abathanda ezifele emlonyeni yabe zikhona khona ngayo God uNkulunkulu ulungile ngithi uNkulunkulu ulungile ake sikhangeleni isibusiso sesihlanu. Siyabo nguSambulo ngo20 ivesi ngelika 6 ithi yona ubusisiwe njalo ungcwele lo olesabelo ekuvukeni kwakuqala ngoba kwabanjalo ukufa kwesibili kakulamandla kodwa baza kuba ngabapristi kuNkulunkulu loKristu babuse kunye laye okweminyaka eyinkulungwane so lapha isibusiso sesihlanu ngesalabo abalengxenye ekuvukeni kwakuqala ngizakhuluma ukuthi kulokuvuka okubili lokufa okubili
ukuvuka kwakuqala ngokwabantu abalungileyo ungakuthola futhi uJohane 5 verse 28 lo 29 ukuvuka kwakuqala ngokwabalungileyo okuza kwenzakala ekuzeni kwesibili kukaJesu uJesu uzamemeza abasemathuneni abalungileyo bazakwenza njani bazavuka yibo labo okukhulunywa ngabo la okuthiwa babusisiwe kungenxa yani bebusisiwe babusiwe ukuthi bazavuka bevukela ukuphila nxa uyibaluthi kuJohane 5 ngale bavukela ukuphiwa impilo enjani engapheliyo kodwa labo abaqalekisiwe ngabavuka evukweni lwesibili uvuko lwesibili yiluphi ngizawuchasisa kabanzi nxa lokho siya phambili kodwa sike sakuthinta futhi ezifundweni ezidluleyo ukuthi abangcwele bazathathwa bayezulwini okweminyaka eyinkulungwane ngemva kweminyaka eyinkulungwane iJerusalema entsha izakwehla phansi labangcwele bephakathi loJesu uJesu uzavusa ababi esebevukela ukulahlwa so uvuko lwababi lolu yilo kuthiwa luvuko lwesibili lolu yilo uvuko olungabusisekanga laba abantu babevukela ukufa kwesibili ngoba ukufa kwakuqala yilokho esikufa kathesi sonke abalungileyo labangalunganga lokhu ukufa kwakuqala kulovuko abantu abafa kathesi bazavuka abanye bazavuka ngovuko lwakuqala ngabalungileyo laba abanye bavuke ngovuko lwesibili ngababi laba bavuko lwesibili laba kababusiswanga ngoba bavukelwa ukubulawa kwaphakathi okuyabhujiswa echibini lani okuthiwa yikufa kwesibili akulavuko ukufa kwesibili so yiki iBhayibheli sithi uthokozile lo oza kuvuka evukweni lwakuqala ngoba ukufa kwesibili akulamandla phezulu kwakhe njalo uzabusa lo Jesu okweminyaka eyinkulungwane mfundisi ngincedisa umuntu othena mina ngifuna ukuvuka ngovuko lokuqala lanxa ngafa engxamunye ukulalele so kulensuku ezilutshwana ukuthi aphile angenze njani ukuze abe ngobusisiwe siyabonga ngoba lanxa kungabhalwanga ukuthi olwesibili lolu luqalekisiwe lo ukuthi luqalekisiwe ngoba akusho ukuthi lubusisiwe nxa lungabusiswa ukuthi luqalekisiwe singamncedisa njani umlalelo osizwayo khathesi sithi hey mina lanxa ngingafa impilo sisala kodwa ngifisa ukuthi ngivuke kulolu vuko lwabusisiwe siyabonga okuhle indaba ezinhle ukuthi lokho akufuni imali eneni kumbe ngithi akufuni imali awudingi nokuthi unothe awudingi ukuthi ube lemfundo kumbe ukati framachini kumbe ube le passport kumbe ube le visa lapho khona ungamvuma uJesu ngoba uJohane 3 verse 16 ithi yona wathandlizwe kangaka wanikela indodana yakhe ezwele yodwa ukuba ilola lo okholwayo angabhubhi kodwa abe lokuphila okunjani okunaphakade so indaba isekukhetheni uJesu so lapho khona mlaleli nxa usizwa indaba usithi mina ngiyalangazelela ngiyafisa uvuke evukweni lwakuqala ngikhuthaza ukuthi khetha uJesu lapho khona uJesu ungamkhetha kule nombolo lapha eziphiwayo la ungachaya lezo nombolo uthi ukuthi mina ngifisa ukukhetha uJesu uzancediswa ngoba injongo yazo lezi zifundo ukuthi sibe lesabelo evukweni lwakuqala sonke vuma mfundisi ngiziphinde inombolo balaleli 0718 44196 ngikhuluma size nje mfundisi ngikhumbula ngensuku leziyana mbonana uhulumende swabeka eceleni isigwebo sokuthi umuntu aphanyekwe kunjalo thina sikhula abantu bephanyekwa nxa kade kungaphanyekwa ususazi ukuthi uyaphanyekwa kusasa nikumfanekiso nje ukuthi ake ngithi usutshela ukuthi kusasa uyaphanyekwa biza umfundisi wakho biza izihlobo zakho biza abazali bakho biza abantu abathandekayo bavalelise umuntu abe sefisa khona ukuthi umfundisi mina ngifisa ukuthi lanxa ngingafa kunjalo ngivuke ngovuko lokuqala uvuko lwabusisiwe kunjalo siyabonga ukuthi uyasincedisa mfundisi Mpofu kulesibusiso ngesesithupha singakayi sokugcina siyabonga mfundisi sizafunda encwadini kaSambulo isahluko ngesika 22 ivesi ngelesikhombisa iSambulo ngo22 ivesi ngelika 7 iBhayibheli lithi lona bheka ngiyeza masinyane ubusisiwe owagcinayo amazwi esiprofeti alotshiweyo kulincwadi singakhangela ke uSambulo isahluko ngesika 22 sike sakukhulume kuqaliseni ukuthi uGenesis ngu1 loGenesis wesibili uNkulunkulu lapha izulu lakhe liseselitsha isono kasikangeni so ke nxa sesisiya kuSambulo ngo21 loSambulo ngo22 sihlangana loNkulunkulu esedale izulu elitsha lomhlaba omutsha isono singasekho esebuyisele icebo lakhe lakuqala ekudaleni kwakhe so iBhayibheli lapha ke bese lisithi lona ke ubusisiwe owagcina amazwi alesi siprofeti alotshiweyo kulincwadi oza kuba lesabelo
kuleso sikhathi uNkulunkulu esebuyisela izinto za endaweni yazo. Ngicabanga ukuthi kayisikho esinye isibusiso esithi phezulu kokwedlula empilweni ebuhlungu kangaka esidlule phakathi kwayo ebunzimeni ezilingweni bese sithi ekugcineni kwako konke sibe phakathi kombuso kaNkulunkulu osobuyiselwe waba liparadiso elitsha kabe kumnandi kangaka kona kumfundisi wami. Ngifisa ukuthi ungakadluli mfundisi ke sithinte khona phothi ubusisiwe ogcina amazwi anti yole iyona le prophet salincwadi ubusisiwe abe sisibheka ngiyeza masinyane ngibona ngazathi umfundisi obhikwa ukukhuluma ngakho ukuthi umasinyane lo uyagcizelela incwadi kaSambula kakhulu. Incwadi kaSambula soncwadi yokubana ndithe ucha ugenqa usithi kungenzakala kuvikezayo kodwa ile siminya kulokuphapha lapho ungani kulomlilo ochisidlo kunjalo angeke uthi indlu sithuthwe indlu yacha uyeyeza kumele uklabalala ugijima udingi ngibona uthiwa ngesikhiwa i-sense of urgency kunjalo mfundisi wami. Singathini ngana le sense of urgency elapha bese sisithi lo ogcina amazwi alesi prophet ngonjani ngamanye amazwi ngolandela konke okuchiwo liBhayibheli njengoba besigcizelela ukuthi iBhayibheli liqhakathekile kusukisela kuGenesis kuze kuyefika kuSambula. So singakwenza konke khona lokho sikulandele yikho kuthiwa senze njani yikho ukuthiwa ikugcina ende onjalo nguye obusisiweyo yikho lezibusiso lezi anje zikhona ezikuMateyu leziyana sikhethe ukukhuluma ngalezi ngoba izibusiso zokugcina eBhayibhelini ezizakwenza ukuthi bonke abasindisweyo bazamukeliswe lezi zibusiso. Uyazi ngakabuyeli kophi ukugcina engqondweni yami andlebona imbodlela le ukugcina amanzi ukuthi ngaze yavuza kunjalo ungabhokoza isikhala lapha amanzi onke laphuma kodwa wagcinile amanzi ngoba kayivuzi la mazwi lawa nxa siwagcina phakathi njengamanzi lawa kumele singavuzi kunjalo ngithi omunye uyavuzisa amazwi kunjalo angahlali phakathi kwakho ukuthi amguqule izenzo zakhe zibonakala ukuthi ngempela uguqukile lo muntu. Yabonga ophi singathini ngesibuso sokugcina. Siyabonga uSambulo ngo22 ivesi ngo14 babusisiwe labo abenza imilayo yakhe ukuba babe lelungelo esihlahleni sokuphila njalo ukuba bangene ngamasango edolobheni. Ungakhangela nxa ulandela kuhle mlaleli ungakayikhathana ukugcina lokwenza elinye lithi ukugcina vele into efana nayo yakafa into efana nayo sizothi beleqiniso ukuthi sihambe isikhathi ngifuna ukuthi ngihle ngigcile khona apho kuSambulo ngo1 verse ngo3 kukhulunywa ngokufunda lokulalela lokwenza lokugcina la kuSambulo 22 verse 7 kukhulunywa ngokugcinwa futhi amazwi kuSambulo 22 verse 14 futhi kukhulunywa ngokugcina ngokwenza so kusitsho ukuthi ukuzwa akwenelanga kufanele ngizwe ngenze kuyenze inguquko empilweni yami yikho ukuthi isibusiso senze njani siphelele. Nasi ngobe balaleli izakithi sonke ubusisiwe ogcinayo ona lamazwi esiwafundayo umthandazo wami ngithi sonke ukuthi angabi khona ozaba inkonxevu zayo akube ngumgqomo lobinkonxa noma isigcingi esigcina lamazwi aguqula impilo yakho akunika ithemba ngoJesu ozamasinyane. Ngicela ubana ungayikhathana hlala eduzane abafundisi balokhe besendlalela indaba kaDaniel. Sizangena enzikini ngezikhathi ezilandelayo kasidibane kuvikelizayo ngesikhathi esifananayo endaweni efananayo. Siyabonga.